Akasheshekera izuba abakozi b'ekitongore kya URA aha bw'itaja rya Mbarara bakyera barikutera potoro aha bashuubuzi abatarakushashura mushoro aho emotoka zimwe zakwatwa n'ezindi zikiihwaho za number plate. Ekikwekweto kyagemesereza abashuubuzi hamwe n'abavugi b'ebimotoka okuza ofiisi za URA okwenda ngu babashoborere ahabw'enki bakwata emotoka zabo hamwe n'eby'amaguzi aho bashangwa batiine za risiiti ezirikoreka ku bashashwire omushoro gwa URA. Omutawuni ya Mbarara y'abantu abatakuhereza eFreeze receipts bokutabitwa zishomyiseho enyuma hwaho tukugira ngu eFreeze receipts zija kutuyamba kugira ngu buri muntu wena uraba rw'omushuubuzi aza aha system yitu kugira ngu tutuyambe buri muntu wena abase kushashura omushoro. Here narukwago orukurire bw'okweta omu kitongore kya URA aha bw'ekyanga ekya South Western yagira ngu omushuubuzi weena orakwatwa atiine risiiti ya eFreeze hamwe n'abavugi abarikuvuga ebintu ebitiine stamp nibiija kushashura za mutiikyo kurugyereraho iteeka. Bw'oba nga totambuza ne eFreeze receipt oli kutambuza ebintu obijja mu kifo kimu obitwala mu kifo ekirala nga tebirina eFreeze receipt, penalty ejja kubeera 6 million per receipt as per section 73B of the Tax Procedures Act. Shaban Turiyahumura orukodineta w'abashuubuzi ba Mbarara najunana ba URA abarikuheereza abashuubuzi ba Kampala ibere bakonka rero bo kuba barikubaguraho ebintu babisya kunu bakatandika kubateganisa n'emishoro. Ebintu receipts zimwe ziba zikomere omu box batazira omutwe kugira ngu batamanya price y'ebintu bakakiiba babakirekera omu box receipt zimwe zikuba ziri nawe we nakivuga kubera ko omuhanda bamukwata nibenda receipt y'ebintu ebyo kandi ryo mu box omu desibiremu akwado ndamanye price yabyo hato wa motoka yakwaturwa ki waza kushopinga ebintu Kampala ninga waza kutumisa ebintu Kampala omuntu waraze kutumisa omuduka ye ashimye kuba naba ayihandikise aha system igiye nkora ya eFreeze. Abaresire ekyo I wouldn't blame URA, I would blame the whole system economics, your business dynamics. Because in the only endeavor, okumara registering buri muntu wena mukamregistering VAT Mbarara. It is almost impossible. Ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.